Itiele ntuku ikumi weru TV ithere ciarwa raiele tuketha twikungwira miaka 10 na tuketha twikuretera mantu ya mwanya yatiria kuoneka kathetune kamumiru mbica itiria kuonwa na kinya tuyu twa atangazaji bangi bara bakethira bari kirikioni kiaku ke TV kuma tariki 7 mweri wa 6 tuketha inya twina kanya ko kinya maturene yakwi nawe kedro kuretera moyo na withira uri umwe bara bakethira bekenania na batwi tukiyuria miaka 10 yo tangazira mantu igie weru na uma maturene na ukinyithia nteto itichunki ikari wora ikari kuma maturene tuboru ari kumania na mitino ithirite ikioneka ya mianki ndene ya maskuru turi kure thirikari ni kubwithia bokwana kuthiria mitino ya mwanki ndene ya maskuru thirikari ni kubwithia bokwana kuthiria mitino ya mianki ndene ya maskuru eta nambere kwa na batu kethira nkithoma tumiri ciaku yana tukuthuranite kirinteto cia weru thaithatu Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Aritoa 16 kwa nyuma ya mutino ya mwanki skuru na ya utumishi ya Kandame Gilgil. Tomurume kwithira oro ina mwiri utewa mundene ntere chechogoria. Mutiyo mwarimu Frederick kurerera Kyoto nyuma ya mpumi cia DNA uchererwa kumira. Rais William Ruto utongeria Kenya kiri maromba ya kinthiguru. Unaitwa madithio ni Maureen Kiremi. Aritoa 16 ni batete uturo skuru na yare ya utumisha Kandame cha Gilgil County ya Nakuru mutino yo yorumira utukobo okera rware na aritwa bangi 79 bati na ngurario pomoba ituturo uturo sibitari na banki kuyukwa ne acharibo anene badirikare kadumba ne barokere skuru na nara pekiri tekirore ntetwe yakieba ciari bagiura skuru omuntu uchwana na mwana wawe remote mwenda aina tetwe. It is a sad day today that we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School. Nekimako, Kithikero, Kirero, Nororo, Krisuku ya utumishi gauza Kandame Gilgil County ya Nakuru nyumamwanki kumira noti aritoe 16 batete oturo bo na bangi 79 bena ngurario. We have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. Akiritanto merie Minister wa Kithomo Julius Ogamba Migos na wete 79 baraba watire ngurario 71 wawete utungata na kuma sibitare ara mwanja betete na mbere kuwata utungata omonu akiritwa sibitare ni muciari wawe. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted and 1 has been picked by the parent from the hospital. Akiare Minister Wakaria Onesmus Kipchumba Murkomen na atumite ntumasya kuboreria kinja cia barabara ingigite akiuchunguni bwanjiritie na uraka watikana ne itia utuma mwanki uyu anjiriria akayukiriwe talia rito la kiwatho. So do everything to ensure that if there is anyone who was involved in causing this fire, that justice will be done so that your colleagues that justice is done so that your colleagues who lost their lives and those who got injured may not be in vain. Even though we may never change the situation, we must be able to ensure that such a situation again should not happen on the part of those who caused culpability.
Kwa hivyo nataka niwaambie ni poleni sana na Mungu awabariki. Thank you. Akiaria gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika na gwite uchunguni bwanjiritie kenda kumeaka umoka Mwankijo. We are working to make sure that everything that needs to be done is done, and as you have heard, we also have the Director of Criminal Investigations and his team, because it's also important to get to the bottom of what caused the fire so that we can make sure that it does not happen in the future anyway. Ukulukira mitandao ya kinande ya waraniria atongoria mwanya ibaritete ntumo cia kuborerekia arito na aciari ba cukuru ya utumishi aria munene wa maminista Musalia Mudavadi ora wari munini wa Rigathi Gachagua amwe kinyana mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Akiaria seneta wa Nyandarua Nora Nowe mwandiki munene wa kiama kia DCP John Methu na mumenerete minister wa Kareke Kipchumba Murkomen nebira kuwa ni utumira kanya kaingi ukinya cukuru ni utumishi akimwira kubuta ngui. We are aware that the Cabinet Secretary for Interior Kipchumba Murkomen was informed of the fire tragedy at 2 a.m. last night, but he could not marshal government machinery and drive a distance of 1.5 hours. The Cabinet Secretary is too big that he could not even drive. He chose to only fly and was waiting for the weather to clear up this morning. A Cabinet Secretary who is an epitome of failure, Mr. Kipchumba Murkomen, must take personal responsibility in the loss of lives of the children who have lost their lives. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Tumurume mwene thirioro inturene ya Maragani chokuria tumurume uyu onekanite ari na matemango ntubura bukoneka arathindikite bunene mbere yakwa na muriyo wawe watewa tharene mundene karekare rikirikirore ni munini wa Chibo Kithare Elizabeth Kaunda mwiri yuko nyumba ya wika aku ya sibitari ya Chuka. Martin Mwambi na ripoti. Turani ya Maragani wandia chogoria akiri gicigo mbunge kia Mara muthenya we mundiri kiritie na manto njogu mndu murume omwe kwithirwa ari mutemange na gukua na nigatwe na nteto jia kiriga kwithiritwo mtu ati kumenyekana akwirite muroni wetagwa Nduri njira ni iri yukaga kuma mwana wa Miraga ikiriukaga mwana wa Kieni mtu ati kumenyekana ni ona kuonekana ena banje jia gutemangwa na twethiria amami mugundani wa Muthara kuringana na tori banture no bariuga muntu uyu batakumenya ethirwa ari mundani wa Thara kumboria kauro kamwe nturanie no atari muoyo niro muntu onekana na mulo Mutharani na twari twarairiria tona antu au ni atute muno kuonania taka kulari na mbare rario na nio twethira muntu umwe ni twethira na umulo na niwe witanirwe na kwirira ndaruvini ya Nteto cia Weru ikimurika bantu agu arionekana kurari na nthugutanio na nkinyankinda no na kombeka mututigi na raumbirwe wala ithiria Muthara ni kuonania kurari na ntugutano tontu Muthara ni munikangu na mtu ni ukulaithirio kona taka kurari na nkinda no mbele yakua ati kumenyekana kiria tukulomba thirikari ni chunguze nteto ine tuongele usalama tutikage na makareka tamama kairi ntulani Ndeto ino ikujiritwe ichabuchibo wa Kithare Elizabeth Kaunda warira kuga mwiri wa mututigi wiritwe kirimo cha sibitari ya Chuka kenda kwa igwa veterete kumenyeka twathi na tomba ku confirm etera kwina mtomurume wa middle age otemangitwe na katewa na Utharani ani ararikitie kukua katenda mwirario no bare bomba kuiteria na Mutharani polisi bakuga kwenda mwe kuonekana na nau kukuonekana taka kuya ntwara takara temangeretwe nau no mbuge kwengetweka kwina mtu wao moru muthaka wa miaka around 30 to 35 mwere ukojokua na wairwa mochari Chuka ni wega alliance na polisi ba Chogoria police station kenda ombe gukwata full information kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Musie ywa mwarimu Frederick Kitie wa skulu ya Kidani urawore na kurikana muri yowe yukono mwithone yo nyambene nende ni bakwenda kioto kia mwana wo nyuma yabo kuwa mpumi cio chunkuni bomwire yo mwanka nende itira uma untubura ukoneka yeria re kubata kioto musio nende ne bakwenda ikundi bekuthetera kioto na kali kumira kubawati ya kenda pamenya uma bwa mpumi ira nende ni muri yomwe kumire ideko yokwa na batona masokyo Dennis Mugendi na ribotie.
Gituone kia borisi kia Maua Igembe South yo ringi ni tusemanitie na nje ya mwalimu wa Kindan Secondary Igembe South Frederick Kigitiye uria aurire kuma mweri jwa Disemba na ationekana ringi bejete bae wa riboti ya DNA nyuma ya matigari ja mweri jo kwirikana ni jwawe kuonekana jusuritwe mwitono nyambene na bare athira batinganiri tontu borisi ba usonkoni abo bathiurukia tairi aria nkandone tigo baberete riboti kauma na biumia biere na nande ni mweri nkubo ringa Frederick Kigitiye twererwa kura kuma tariki 23 kwerwa ate kwe mweri jwoneka para baombera wete ibaombera wete ntuko Alhamisi bona mweri paua ibakuona nguo iwe kirete ibo sakario kwa tweka bubo tombe konto ti mweri bonera imalo itirore bauere atendie nie karito tokerito ndie nie twerora isumia biele bikathira toya no guthiolonko yani kweyo atentuko toya tona inyonto bakwerwa kwentu kwe kwarirwa bothoku kwentu kwe guthekelwa mwanka thai gatonoi kuma mwana wa December tutore kuthiolonka uteno tutamuso wako ambambisa wiki report okay kwe mwere yonekanire nyambene na family ile gwetere kuona ibonere nijua na kuumau baendelea kusukuma wizara za serikali chombe kwa ya na report uchunguzi kumarira aurire mwanka up to date kuumau ikweterete kwena delay family tora kila siku ekeya kuthiorunkao na bakaethira batikuwe wa report ira yagirite ai mweri ukuthira utia kitona utiwe twana nyayo torinya na tabo bokoria na tabomba kutethuka oni koria ndiorunketwe ngaita ya kwena mawite kwena mana uteo tonkwana ngetethuka oni ndomba koria ni ombi biomba kwethira bie karika nonto wa report ya DNA kila mtu naisiete badi uti so long kwethire tatura monkatha itweterete mweri tukauria ndisi ya ibai ngwere kubeni ofisine kethira batiomba kutracement ya yonse ingwere kubenio kethira bate komba ngwe kabari saini basoke mesie baba komba wajiriwe kazi waendelee. Ura kwa mwalimu Frederick Kigitiye ni kuretete biuria bibingi biegie uria usonkoni bukothithwa gituone ki muntu nandi nja na aturi bakuromba atongeria na ikundi biotetera akigutonyera ya kathirikari ile mini ukaria watu na mali yao ninkuromba indara usika private chieri gutonyera. Hatujui kama huyu alikuwa mwalimu mwenye ana wenzake. Tunataka kuomba walimu wote wa Meru County, kama wewe ni mwalimu uko mahali unafunza mahali na uko na familia, unafaa kujua huyu ni mwenzako na ni familia ya mwenzako inapitia hii maneno. Nataka kuuliza huyu kiongozi wa Kupeti ambaye huyu mwalimu alikuwa memba wa Kupeti ni aria oringi ndisi ayo usaminthiwa aejene wirane na kuga riboti ikaumira ruwa mono mbuni nyuma yawe kuraniria na abisa munene wa laboratory ya thirikari Nairobi agwitwa Sang'a. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Rais William Ruto rwarerukire na atongereria ya Kenya kiri marombo ya kinthiguru mukawe na yumu muci munene yo Nairobi. Akira Rais William Ruto neritia Kenya kutine tumike kumaka nontu Kenyere antu neya akiana wirane bo ithurano bia umwana weru mwaka twitite. Nele Kithinji na Anteto Nkuluki. May our sacrifice and our worship come to you as a sweet smelling offering, O God. Nero kirero narwa kire maromba za kurombera nthiguru. It is not the attire that we wear. It is communication with God. And we gather here to pray. And we gather here without our titles. Ni mamburaza gukarina atongeria bakarirete itebine na inene thirikari ne abakenyeria bataya maromba kire mugongo jo Kenya. Rais Ruto akironga mari mustari jo mbere najokerie kanyaga kakwariria makarika jetete na mbere kagitene kanande akiamberia na miario ithireto iri okonie kithurano gya 2027 akenyeria gikethirwa kire kia wero nama. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful.
and there will be no violence, and they will be free and fair. Akiuga yu yonthe ni mibango ya kaimba na kwira aregani bawe batiomba na kureta mpadho ata nthigurune. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Those who believe they will divide this country, they will not. They will not succeed. They will fail, and fail spectacularly. They will not. Yeah. So, tulizeni maboli, hakuna problem. Hii nchi iko sawa. Tasonga mbele, Kenya itafaulu. Nasokerete rwaria rwagwitie kwa magorija maguta akiuga ni bashiumetie guchwa ntaira ya kagita ga Karaja. And even the crisis on fuel, we not only have a short-term plan, but we have a long-term one as well. Nkoroki agekanukia baria bakuga atongeria baroterera ugendi ni bakunyerwe ganto mobuko. I did not tell them to call off the strike. They looked at the facts. I know many people say they were influenced this way and that way. Maybe they were, by facts of what the situation is. Na nkoroki gwitunyo kiana mpumisha gentuko cia nyomba cia nteto. And I have no doubt in my mind that it doesn't matter how many headlines are written that Kenya is going in the wrong direction. This country will never go in the wrong direction. This nation will never go in the wrong direction. The commitments I made to the people of this nation were not for purposes of winning the election. They were for purposes of transforming our nation. Nawe Oburu Odinga akiromba modho kweberwa siasene. Because if we don't reconcile, if we don't take political competition as a brotherly exercise enshrined in our own constitution, we just compete as brothers and sisters. We are not enemies. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakithinji. Munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Israeli na rombete siasa kuringa siasa cha kiguni na witi na mbere kiria kari akera mathikone na we ro kwendete kyo gavana kaunti u Professor Rasas Joka awite kaunti ya Tharaka Nithi yeno tonga bubu ingi na kari babati okara bubu yana kugunika kumania no tonga bo na manya ya Nicholas Chabari na ripoti. In 1960, he was transferred to Ewanjau Primary School. Mutigaire mwarimu Bernard Nyaga na tarito ari omwe gwa arimu obatene barabatethetie muno gukiria kithomo ntere echa amogwe chuka igamba ng'ombe arakathitwo ni atongoria mwanya mwanya igita ria kigongona kia mathiko make ntere echa chera. Mwalimu alitenda wira munene wa kureta kithomo ali chairman wa Kum Boys na kungi kwingi muno alita wira munene muno etanirite niwe baukina na chifu wa Kithangani mamira professor ni toro the university huko andumana wa university kama lima ngumana tukule maili na mwira malwa maguru maili na ngurumira kabisa ndio wageni na one of the best universities in Kenya. Was a quiet man, but he spoke volumes. He exemplified a true Christian, putting himself first before others. Kagitania gako asiasa ibaugite atongore babateri kuthira bakiringa asiasa imbega na chekureta maendeleo Tharaka Nithi. Ndirazo aturani tumalea matiega na ndikuwa mai mama kazo zaidi dinaka wanauko katira. Let our leaders unite and work together. Kwenda miezi mitatu 13 tuone a change. Tuone atumetu dina ikutira dira. Ningenda tudiembele. Kama wana siasa barabonde Tharaka Nithi. Tafadhali ngalo mande mu Israeli. Omuntu naringe siasa yae kutensenga na kutenchambani. Ajesia? Pronto policy ya kana manifesto yaku te mu Israeli. Manifesto yaku te kiriko. Manifesto yaku te profesa. Manifesto yaku ni bolo kwenda kulora. Nitukwenda very high vision. Kenda ukuchi njia.
antumeto ni wenda kumwira ni boya 2027 munengere wiroyo nigenda tutawira kibinyo tabule mwalimu alendaga nundu ni akwatike njala na ningwitikia na ndathimire niu ni wenda kwira our leaders nundu ni alinda ni anengere time ebinda riri they have a period let them work very hard diligently kenda 2027 next year magatoni bula marugire ule ukamonye bula alurite professor ati mutule bukera professor ngetikira twike ngabana nongero wamutiwe wa professor wa kumachera mogwechuka gamba ng'ombe Peter Class Chabare Ubaya Chabare katone kanya kambere gakono katwichokera ni ronora madaktari ba county Embu uchoka ngoine Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Habari ni wana Mombasa. Bararia na mugambo jumoja antigiri na gutikanirya kuma mboa bate kumenya kurabetite na gitumi gikinene ni kurega kugwatwo kombo ni urabetaga nguntune batwatanire nkuonerie itambia kwa itambia biashara ya Meru barutakanaga mujini wa Mombasa agaikandu kumaga ta locomotive driver kana kuthia ngare monki ni mbethara ndikara nyoro rungamirite manta transport yonde ya Mira kuma Meru mwanka ya kila antu beto wa Mombasa nyuma ya miaka kathumba nyumene Mumeru nonekanite gucoka kaumo kawe na gwita na mbere gukarabwega guntu guku indi ari na mathina nkabo otajaraja amuritire mboa na gitumi kirembi kwa uranya ichi thukara bana tendi ci thukite muno tabure ndo wingi bikuthukara ndo ambura la sesi yetu turera county ya Mombasa ile oro sana ile nyingi sana lakini mostly jibaji ya county on the licenses hiyo zangoto pitie dona sio kone nero kwa kwa ringi sana watania na mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano Jumapili ya tariki 7 mwezi wa June agikuretera rugonoro mwanya Mumeru wamboa ajendene ya Weru TV rumuri rwa Ameru Antobati non tuire bwao ijamutejo tena meri ende antobati na Nteto beda irobe mitumo mukabubanine nanande meri eri kankroki moroto jwara mekinyankroki Weru TV negociaro kairi na kiri gociaro goko kwena tojo mwanya tutudongi to wiki kithurano kijite na kinya nyuma ya kithurano Phineas Imana tukoria barabari utongeria ne byure birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa Kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri Nteto ore gutondoka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ku kaithangi kimono oje nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi agakuretera Nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oje akarongika matha na kiume gya kwa gagitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji agakuingira kithiururi siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikamberia ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe iji tinte twake eje inkoro ya Kiremara ichwa I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Madaktari kaunti ya Embu ibethirite bakirita ntumiri ochoka ngwene nyuma yabo wikanire kirore witikaniri na thirikari ya kaunti u. Madaktari bature mugomone kumani na kaunti ucerera kubara ya mishara na kinya kwarithirira riara baritaira ngui. Rita Mwaniki aina riboti.
Marigitari a thibitari cia muingi cia kaunti ya Embu ni macokete wira vuva ya mugomo wa mithenya 16 mathiete mugomo ni undu wa gucerithirua kwa misara yao. Othe tuyava aruti a wira a mathibitari health workers tukiuga ni twasaina ma document ira twetaga return to work formula na executive in the span of mathaa 48 anu makorwo magicoka wira kurumirira gutonya misara ya aruti a wira gutonya banki ira ambirie gutonya njumaine guku makiendaga misara ino yao yuka ikiume kia mbere kia mweri gutari gucererwa na wakorwo ti uguo macokererie mugomo wao. Na turera county government he aruti itu a wira tondu othe matiraikara within mathaa 48 makorwo magicoka na tukauga ati meri ino ikorwo irumirire mweri wa 5 na kuendelea mishara ikorwo ikirihwo kuringana uria tukoretwo tuiguithanitie na county government tariki 5 na yacererwo muno igakorwo mwisho ni tariki 5 na marupurupu mau mangi makarihwo tariki 10. No ati wana kuri uguo ni mararuta thirikari ya kaunti ya Embu mavitia ni undu wa gutangikira mateta ma marigitari amwe na gutiga enginja. Promotions na designation milioni 247 million ni itumikite thiini wa the last year thiini wa welfare ya health workers. Health workers makoragwo mai 23 cadres. Kwe doctors, kwe clinical officers, kwe nurses, kwe laboratory na other cadres tukoragwa 23. Out of that, kade moe niyo isoke ivetwe kiwango kia 217 million kushughulikia matakwa mao aria engi yonde tugitiga gwatwe iyo discrimination koguo bado mapambana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ekuru kuma ntura ya Kimiri wondine ya Mbeu Tiende West ni bomurite kwariria makarika ya nabani ni wikirweu na bwete kwina bata matali ya mpwe kuyuko kenda kurwa no thukangi bo maturene bwete kwina bata kinyobisi ya mujumbe wa mwekuru wa kirana baikaro kenda kubaritana abachiebania na nteto itiairite. John Thega aina ribotie. Cionkena ekuruba kuma ikundi-ini mwanya ntereche Kimiri wondi ya Mbeu giciko bunge Tiende West paumbite kwigua bakiamukira nacio bunge wa mwekuru kaunti ya Meru no ekarambuka Ilemia Kagita kubairirite cheki cha kwibukira ikundi-ini mwanya na ara Kagitani wa kwekurwa bakiare bonanite kurigarwa ko kumania na ana banini kugiyaga ndantere ino na kugiana kwa mapema. Ini kama janga la kitaifa tunakuomba mheshimiwa otuduranire nyagikaro aje otutinde nana barabara tutinde ne korora poli tutinde na tubange tudideliana beto kinya era egembe tubaugaga kana naye na mugambo. Kagita wakarabaririte mantu mamutaratara gocogua kwa linda mama no ntucaitaga totethia ekuruba ingi kana kage mwana mheshimiwa kati kotena kandi eresha kotena nga mwana wote bagwire registra gento kingi oka mwana areta maternity bamo bakaura sibitari. Mheshimiwa twakorombo ntubu kinyocoka mbunge ona kipindi ne kia kiu kingi kia Samoei Ruto na tucokerie linda mama. Kweli si kweli? Kuna iromba yekoro chokoromba tukari yekoro ito deterwe na tuchencherwe chombe ito kuritangwe na beto bade mantu mubunge yo mwekuru karambuka Ilemia onanite kuthuchira na urito bunene nontu bwambira thina nwimbi ili ndabama bote kuigwa bureta bukaga mbeca antu bate kwenda gwita sibitari nontu bagoro nani nontu ndre mucora wa rais William Samoei Ruto wondeta tukare one on one mwere menyoro kathibia aria na antu baku ba ministry tucoke mubango jo tuana tukeja tuana bamania ni jukumu yetu vivie la semina kenda twaria na ribetu na bamina no tute kwenda twaria na ribonka ndenda ba mami bweje kenda twaraneria no monga twere aribetu ma kiripota ndo cha Weru kuma ntereche Kimiri giciko bunge Tiende West mbeta wa John Thega.
ayuthi runguro mwaburi wa Meru Future Organization nebo menerete makrika ya wagagi na wamba bwandithia yeria tiite antu kathumba batete uturo atongire baba wete ntubo kwithikira muno kuona michi itina maiti kithike ndobo bato uturo na thirikari itikwaria. Duncan Mwathi na riboti. Atongori ba mbeo mbele ya kaunti ya Meru runguro mwavuli wa Meru Future Organization hibaibu mirite na komeneria wagibo kaliantere mwanya cia Meru arantu wantu maitha bakumira kali na kubauraga utheri patutu yana baba ithe brabethera bendene university na twakarire nthi tona ndene Meru yetu wina mantu ati kuendelea boya tona antu bakurira tiania kurira igembere kurira. We are here because of rampant banditry attacks on people's deaths and the cattle raiding happening in this region. Ayuthi baba baugite enough is enough na bari tayari kuruga makanyani gaku kuthetera mumiru nuntu atongore bara batarirwo iba mamitoro na nkuruki kuga bari tayari kwiruta kiri thirikari na kurutaniria wira na atongore bara bari tayari gukaria mumiru. Atugwenda kwira thirikari u kithia bati tutethia batwe turenda kuritaniria ngwe na bara bakaroma batwe bakirikiri barombete ya Meru kwigwo bari na ngwataniro kiri ithurano biiyita bya mwanka wa 2027 na nkuruki kuthumbia atongoria mwanya kaunti ya Meru harabakui babetegiri na kura cia lakini bationete matunda. Ndenda kuo twambretia ngavana Mutuma utiba murimo yu antu baba kworowa na aratiania negembe nontu antu baute benu antu barate banyukwe te babau na te atanocia te uma aya tuweke gathuri murungi ute murimo me akuibwa ire antu beto bokua ng'ombe cio icietere kaba ko maskini kabonde batibe maskini tuwe antu begembe egembe south twererwa ati batwe onto twe antu ba Meru na tuwe na kiendeke na thirikari neranene kaete tutethia egembe reto ro iboyire John Paul mheshimiwa John Paul ro tu iboyire braikia Tharaka. Watu wetu wameuawa, ng'ombe zimeibiwa. And for now, uteke into kinyakire kukiomba kurea our people. Thirikari ye itegwenda tuvalio ni tutianiretie na kwatuika batwe beto no antu bate kubua. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central beta wa Duncan Mwathi. Uri muthenya heruari kukungwirwo ntuku yotheru kiri mwana mwari kaita ka umweri ikundike Ntururu Foundation nikiliongete skuru mwanya Ntima West kwa nabam mataro na kinya tauro chiotheru hakiari Ntururu wite mwana mwari arugwatine na rana baba ya mataro ya kubaguna uturone mutugikare na ribotie. Ni Ntururu Foundation ithirite kungwira ntuku na rwe ukungwira utheru kiri mwana wa mwari kagitaga ntuku cheo cha mweri kiri skuru mwanya cha primary wa ndine yawe bakeja na gatuturu totheru turabatumagira na nkuruki bakiaragiria na baumantu jege mauja mapema jaraja etempanga ja kaunti ya Meru na MC Wantairiji Patrick Ntururu akiuga bangi barume bara baguraira na bate gochumba tutoro tutu no kaba bajukageria na keguni getumi kinyama uja mapema jongereka na nandi akiuga moroto jwaune kwithira bekanda na nampanga ije watene with very many people, a lot of friends, a lot of colleagues kenda tomba kweja gutethekana gakare nikenda oni onkorete ngano uja mwana mware ntienda mwana onge maisha jawe jagitukire jatikinyete araja batiokinya takaba kwa bako get pregnant ndo ko yakuza iba kwenda ikoja kuza ndo intobira bate kumba kubiona na ndi nanjerera bakubiona byo ne ko lead to ikarikari ugukarika umwe wa mwarimu ari gakainge bamwe bashari batumbaga kugurana bao tutorututu gutigira bamwe bana gukaranja kagitaga ntuko cheo cha mweri na kyuga bone bukuringithia mono kithomo nene gitumie thira kinya kiongera kajuka wekera antu bawendi bwega bethagire bagita maskuru kubatetheria na tutorutu tukwira mwana mwari ethairwo antukwira ciawe ciokinya ki batu mono turi arimu itungeta challenge kuthira mwana ura tutimona class-ine na riria bangi benderete amathomo mwana ura kethirwa inja nontu niki
nĩ kwithirwa atina bia gutumira. Ukeja skuru you mess up nego affect your self esteem. Weja skuru orega kweja skuru nonto wa periods nego affect your performance na generally ga affect the whole overall performance ekana gakare na ikiato mitogwa tene kenda tomba ko kwitikia kana gakare kena maisha mega. Keripotera ndeto Chewero riakwa rietwa ni Mutuge Kare ayuthi kuma kabwata wondi ni amekindori tiane central wetende bakuibwa baulene medhone yanene bo nonto ndibateyandiritwe bakiari barathira biashara ni kwa mibone ne kinyache bikibiki bakenda thina cioko murikwa na njira ya mwanya. Brian Kimathi na Ruonoro. Te vijana vya bonda bonda wamba ibubu ingei otengoge Ninduke mbithi kuma ntere cia kabwata mikindori wa Ntigania Central thina yao inene bakiuga ni gutejanirwa yeja kiriuga ibotwanya turia tutengeru ya yuthi etora reka ugatorti na ntaka inyingi na ari baba ingi bathiritie form 4 aswa kiruterero kwa ke county kwethera kwina ngugi endu tutona mujumbe okwiza kuua vijana baka uata at least no baka ibaje ko barendelea kulita ngugi baitonyete kiri biashara mwanya mwena wetithia bobikibiki na ndi bariuga kinyarutereru mantu kaja kuma batwe to vijana to na antu baba inge bathomi na bakoria no theri bate andriki no igwa thai acula bangwe oteche bakurita kuringana nyabo thirigarira yekwe twitetheretie mauta bato toteta atia toreta nyamto burora yake customer weta yana weta mulika ore ya customer awi weta mulike yana watu ka customer ate kwenda nontombi bomba mauta yaitetie na riri gitara kampeni riri Nduke mbithi onekanaga na gitumi methone ja siasa boba kiuga kagita kaka batitumiro na njira itibatere ai batu tuchinchitie manto wana siasa bura batura era batura ancho weekend tuta kwaragania micemani na siasa bangi au thai tumite au tuchinchitie tumite buru thai nyamanto akwithira ando ringi batu tirando tukwenda menya marando ya twethiria bande tutare wa marando yetu thai batu totekua tiba manto bakundwa uwe batu manto tumete au baba ko weya ukaura mutongi ara wetu maira wana youth mbibyo wana youth omai keripotela Weru TV kuma Tigania mbita Brian Kimathi. We Brian, roto kinyamuthio nteto Chewero nguchokere nkatho na ntubo guthawatanirite na batu na katho che mwanya kiri bara bakinyanirite nteto chutuko baruare. Moneto mathithio ukari moruini kirimi nani Mutembe Yendwa. Good night and God bless.